Қошқының ватаны жүрек емес пе? Онда бой тіктелсе әрмаллар биет. Бізге жан азығы керек емес пе? Сол үшін бүлбүлді тыңлаймыз сүйіп. Оның ауазына бәрше-бәршенің наяти інтизар екенін көрдім. Бүлбүл сайрағанда бүткіл денемнің құлаққа айланып қалғанын білдім. Aziz Qoshiq shaydalari, bugun siz bilan biz Qo'shiqlar bayramında jasliq ham muhabbat shadyanasida diydor ko'rishib turmiz. Sing'irlagan qo'sh ovozi bilan ming-ming kevillarni go'zallik bo'stonida yerdir. Yoshlarımızdan yurak-yuraklaridan joy olgan sehrli talant egasi, Qoraqalpog'istonga xizmat ko'rsatgan artist Nihol hamda Oltin suvun siyliqlarining laureati, Qoraqalpoq estradasining haqiqiy yulduzi Maqsad O'temuratovning Qoraqalpoq Prezidentiman adlı şov konsertine hoş kelibsizlar. Maqsad O'temuratov qo'shiqchilik bo'stonuna kirib, misli bülbül bo'lib sayray boshlaganida bu yil sarras 10 yil bo'ldi. Izimizga qayrilib, o'tgan kunlarimizga bir nazar solaylik. Ya'ni Maqsad qo'shiqchilik deb atalmış qasdiyatli yo'lga qalay kirib keldi. Bu so'rovimizga javob izlab, vaqt mashinasini o'ylab topaylik. Ham sol vaqt mashinasi orqali 10 yil izga qaytib, Maqsad O'temuratovning tungush qadamlarini ser solaylik. Qarang ko'zlar sarg'ish taqan kelbi tuni
kimning şini menin Otursam kaldım Yüreğimde sen bilip aldın Göz aldığından kepisi asla Güzel seni mesip kaldım Sayasında otursam kaldım Yüreğimde sen bilip aldın Göz aldığından kepisi asla Güzel seni mesip aldım Seni oylamadan günüm bulmadı Sıra düş görmegen günüm bulmadı Şeksizken jahanga kevrim bulmadı Güzel seni mesip kaldım Seni oylamadan günüm bulmadı Sıra düş görmegen günüm bulmadı Şeksizken jahanga kevrim bulmadı Güzel seni mesip kaldım Güzel seni Güzel seni Güzel seni mesip kaldım Güzel seni Güzel seni Güzel seni mesip kaldım Oh, oh,
gözle ey güzelim bir gönlümde bir kuş yetken ay gözünde baktım senin yüzünde şaşla ey güzelim kara gözle ey güzelim bir gönlümde bir kuş yetken ay gözünde baktım senin Kadirli dostlar, halkımız əzeldən artıq saz bilen söhbetdə süyüp jasagan. Kulaklardan kuruşun kadradığın kudretli qoşuqlar bilen birge, kulkulu sözler de tamaşalıgillerge lezzet bağışları anı. Konsertimizдің imanı, Özbekistan hem Qaraqalpaqstan halk artisti, Berdi adınдағы memleketlik sıylıqtың laureatı, halkımızдің бүгінгі өмірбек laqısı atangan көркем өнеріміздің үлкен байтерегі Шамрат Өтемұрат Құттыбауыр. Мархамат. Assalamu alaikum, hürmetli cemaat. Mana balamızın baktı olsun. Şu balamız deb yürümüz koy. Bala iyi getse, canımız bala atacaksa, her kim aydığı tapman yer sadık okun. Sonday, bundan 10 yıl burun deyip ben, balamız konsak aytaman dedi. Sonrası bize savgalı koyup, so Ahmanlıktan karabalasını yerip çıktık. Söyledim. Ahmanlıktan başlap tak pullasayduğum oynakka değil bağırtıp koyup. Var mı sürge? Ayduğum balanın soğuk gözüp Katar'da şapkala balamayın Katar'ından kalma demiş verdim. Bu balada kozuk ayduğum toktatmadı. Sonun menen branşırga bağırdı. Sonun sebebi çıkan Qaraqalpaqstan hizmet görsetken artistlerin atağanımadır. Hal ordeninin laureatı vardı. Altın su nesin? Al bәрі болып atır. Yeli altında miner tağı yeli büyük ilahim tavsızlar bula vermeyin. Akbak baktım jatkarmagay. Yendi ne deyildi? Benim erkeklerim var. Men qo'shiq aytolmasam. Ya. Biroq men so'rab qaynab hava. Boyimning bir qash keltirigan. Ya men alfamiz bo'lolmadim. Ya qarajam bo'lolmadim. Ya qo'llam bo'lolmadim. Aytib meni bir jana sofan Fataşı, olay bolup jirdim o. Aytaşı mollaga suğu, çay koyup berip durdu. Onun qarqıldan yok. Mollaga çay koyup dep atırsak, ana kesen sen Fatası da göründü. Sonra jağa kesenin içine tüpürüp bolup durup, şöyle şafanın şalgayı menen sıfırıp bolup mollaga çay koyup berdim koy. Zam kırar bölüm oldu pay, taptaza oldu diyor. Selamat dostlar. Atamızı hürmetler bir çabalaklar olsun dostlar. Söyledim gülsün. Ne aytmarsın? Men boyum keltirdim, ana deyman. Söyledim, minise buğam deyip mene. Avulda 13 klası bitkеріп болып, жұмыс таппай, оқуға кіре алмай жүрсем. Таңатар деген бір жарам бар. Ауылда мектепте бірге оқыған. Жаман ұйқышыл еді. Арт партияда отырып, ұйқылауын қала беремін. Сөйтіп, сол қарасам бір күні қалада қызым милиция болып жүр. Жаңа таңатар. Ай, сені қалай милицияға алып жүр десем, деме, онына жақында қамалып кеткен милицияның орны бостым. Сенің саған тұрып алдым.
Милисаның адам қамайтығын білдім да, бірақ милисаның қамалатығын есткен жоқ. Ал сенің әр жұдырығың бір батпан. Менің бойым болса мынау, екі адам төбелесіп жатқан жерде мәйітте езіліп қаламайды. Десек, ау төбелесіп жатқан жерде Құдайдың өлімі бар ма? Құлағаннан кейін барасың. Сөйтіп, Таңатардың айтқанын етіп, милициялыққа кірдім ау. Менің бойымды өлшеп, шенеп, киім тәуіп беріп еді, білем бұла қып-қызы милиция болып шыға келді ма? Өзі, жұмысты өзі милиция болу екен ғой. Зеріксең, шағатығын жемшің мұт, ашылсаң жейтіғын пираштың мұт. Ана саудырғатылардың алдынан бір өте қойсаң, вай-вай, живашты бар ма, импортный алмас бар ма, не бар ма, қойны қойын саттығы батқан. Сөйді білсіп, бір күні Таңатар айтты, ай сен әркімнің насыбаймен шемшікшін шашын жүре берме. Онан сенен бір күлігін ұстап келіп, мұна пагоныңа бір сызықша орнатып ал дейін. Ау, төбелесіп жатқан жерден қашатығынан енді іздейді ұм болды. Іздесем табыламай. Қапырып, каналдың бойындағы пивахананың алдында бір төбелес болды ау. Қарасам 4 бала ма, 3 бала ма, 1 баланы ұрып жатыр. Яшаң жігітлер деп алыстан қарап тұрған. Тағы қорқамынан мен бөтке келіп қаламын. Сөйтіп тұрсам, бір кемпір қиятыр орамалды тізесін шұбатым. Ашырам, сен мүйірде бар екенсің ғой. Анерде 3 бала, 4 бала, 1 баланы ұрып жатыр дейді. Оны көрмей тұрман ба. Кемпір, кешіресіз, мен каналдың ар жағының милициясымын, каналдың бер жағына қарамайды. Дәлелді табылғанына қарасың. Сөйтіп, кемпірмен сөйлестірсем, жаңа бұла құлапты ғой, ұра берсе құлайды екен. Сонан машина салып, әдделге әп келдік. Сөйтіп, әдделге әп келсек, жаңағы Таңатар дежурный екен. Ал әп келдім, мен не қыламыз дедім. Әп келсем, қазір ішке кіргізіп, рейсияқын өткіресің, сонан кейін барып сабайсаң деді. Бұл күнімен тәқ еді ғой десе. Ішке келгеннен кейін милицияның пайы бар. Соның менен ішті бітірейіп қайтып ау. Азанда келсем, мені сұрай сағып қойған екен. Менен Арпеттен келіп, бойым келді ғой. Арпеттен келейіп, көрінбей ғана тұрдым. Bir vakti Aksakadar ikinci etаждан түсті төмен қарап. Сөйтіп келіп, ана қағазын оқыды. Қатардағы жауыңдар пілінше түлінше. Мен айтып отырмын. Кеше жұмыс алып нәрсе береді. Bir adım alға деді. Алғаша қатып тұрған. Совет милициясының атына дақ түсіріп жазықсыз жәбіркешті сабағаны үшін 3 күн көкпақ қамақ деді. Милицияның қамалатығын сонда білді. Мен бері көбін тұра берді ғой. Машин тапқандар келіп тұрған шығар. Ал әзірге істеп концертіңді көре береді. Köşkede şayır Sahraдағы gülüm O bağda gülüm Şahsan emge mekzes Köşkede şayır Sahraдағы gülüm O bağda gülüm Beştir kuşağım Aşığım yarım
Ötünde kaldım Özde garipliktin Joluna saldım Joytmayın dep seni Dostumda aldım Sahadağı gülüm O bağda gülüm Joytmayın dep seni Dostumda aldım Sahradağı gülüm O bağda gülüm Beştor kuşağım Aşığım yarım Gamlı kalbimdeki dert ahuzarım Aylı akşamlarda güzel şimdi Ümitim gölgemin Leyla'm tüsündü Didarına yendi mudam bolup zar Seni ko'ramay qiynab namız Majnunshum dünya bolup qaldi tar Sahadağı gülüm O bağda gülüm Majnunshum dünya bolup qaldi tar Sahadağı gülüm O bağda gülüm Beştor kuşağım Aşığım yarım Gamlı kalbimdeki dert ahuzarım Aylı akşamlarda güzel şimdi Ümitim gölgemin Leyla'm tüsündü Leyla'm tüsündü Qadrli do'stlar, Ahmaqın Maqsaddan tug'ilib o'sgan yeri, Samon bilan sirshib chayqalgan Aqterik bilan Qaratallari, sharqlasib o'ynab yurgan ko'chalari, bari yuragini bir yenish yaqin. O'zi alaqaday avul bo'lsa da, uning xiyolida butkul bir alim bo'lib ko'rinadi. U Ahmaqın qizlarin ayday aruvlarga tegib, bulcalik alimdi. Bu şefkat asmanın astında Ahmaqın kızlarınday arılar yok der jar salgısı geledi kök dağının basında. Aşık saydı pili sarayga Meyve palazdan şet gergen güzel orayga Asal benim şifa bulgan talayga Aytınlar Ahmaqın arılarım Asal benim şifa bulgan talayga Aytınlar Ahmaqın arılarım Konak kesem iman toydan Dasturxanga bәрін жайған Жемістерден нағыш қойған Ahmaqın arıları Atızın
қойған ақмаңғыттың арулары. Ақшамлы азады жинақлы түрі, баршасы мүлайым қызлардың хүрі. Керейдей güzeldir şetinin bәрі, айтыңлар ақмаңғыттың арулары. Керейдей güzeldir şetinin bәрі, айтыңлар ақмаңғыттың арулары. Қонақ келсе мейман тойдан, дастарханға бәрі жайған, жемістерден нағыш ойған ақмаңғыттың арулары. Қонақ келсе мейман тойдан, дастарханға бәрі жайған, жемістерден нағыш ойған ақмаңғыттың арулары. Ақмаңғыттың арулары. Мақсет Өтемұратовтың қадірдан ұстазы, Қарақалпақстанға минет сіңген көркем өнер қайраткері, белгілі композитор мархум Қадыр Hilaloповтың жарқын естелігіне бағышланған қосық. Ұстаз һәм шәкірттің ақшамғы пайы, кеуіл сағынышы дидарластырды. Бір-біреуге деген құрмет һәм ізет, күлі шырай менің құшақ аштырды. Бір-біреуге деген құрмет һәм ізет, күлі шырай менің құшақ аштырды. Несі байлеп заманыңа келдім мен, шәкірт болып жетегіңе ердім мен. Жар жолда қалдырдың ау ұстазым, жол таба алмай қалғанымды сездім мен. Жар жолда қалдырдың ау ұстазым, жол таба алмай қалғанымды сездім мен. Тағдыр не білгенім іздеп тұрғандай, көргеніміз ерте бәрі жалғандай. Мама дариясында ұйтқып бір боран, қосықшылық бірден тынып қалғандай. Мама дариясында ұйтқып бір боран, қосықшылық бірден тынып қалғандай.
жасайсыз қалғанмын кең кеулімде, жүрекке жол тапқан намыңызбенен. Сіз жасайсыз қалғанмын кең кеулімде, жүрекке жол тапқан намыңызбенен. Жүрекке жол тапқан намыңызбенен. Өлім ақ тұр әжел тағдырдың ісі, алда не боларын біле алмас кісі. Топырағың торқа болғай ұстазым, бейіш болғай жатқан қабіріңнің іші. Taqdir adil ustozimiz qadrli oldi, aramizdan yetirib olib ketdi. Lekin mening uchun eng aziz insonlar qadrdan atamning aqbatiyalari bilan bergan duolari bilan dirilishlik ishlarimda davom ettirgan belboylarni, mening baxtima meni kanalga keltirgan, tarbiyalagan, o'sirgan, ko'ndirgan ota-onam mening baxtima. Aman bo'lsin, ota-onam meni hamisha baxtiyorman. Azatbek Qurbonov muzikasini analarni asra parvardigorim degan qo'shiq. Taqdir giydi ata taslarım, azap şeker dertten şaşanım. Dava tapay kuyup jatsam men, tek bir insan töger jaslarım. Жалғыз anam suyungen tavım, өзің асра парвардигарым. Жалғыз анам сүйенген тауым, өзің асра парвардигарым. Şanımda umutlarga taslar, aşka degen bir kim tügar. Жалғыз anam tınlar muzarım, özün asra parvardigarım. Жалғыз anam tınlar muzarım, özün asra parvardigarım. 19
kılıp sar Ken dünyam közlerimi tar Atrafta malham izlesem Tabalmadım yar burada Yalnız anam dostum madarım Özün asrap parvardigarım Analardı asra parvardigarım Men jinmi. Ey ahmak! Jin koltuğumda. Men jinmi. Düşmezsin burada. Siz kim bolsanız sizge qanday karamat ko'rsatamiz? Qarab tur. Abrakadabra. Siminin şvabra. Özlerim suslan boslav. Sahnaga chiqqanda kven şav. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Konsertimizga xush kelibsiz. Yaxshi o'tirib, yaxshi dem olin. Hey, amanlık var. Konsertni boshlayapman. Qaysi konsertda? Maqsad Utemuratning konsertini. Kim aytdi sana konsert boshladi? Maqam qanday aytdi? Bunaqa qaraganda sen simpatiksan deb sen boshlading. Sho'g'izda ko'rishdi, men shilay yigitman. Ha? Bilmem qara, sen ham odamsan, men ham odamman, tenglik bo'lsin, bir adillik bo'lsin-da endi. Hey, bu yerda qaytaqsin men. 2 kundan beri buna men mo'yn tushibdi, ne bo'ladi? Sen turli bilan bilasanmi? Ha, shaqqa qazig'a bilasan bu. Rahmat. Hay yerda. Hamma ayolib tushibdi kechada beri. Ha, Ne bo'ladi? samanlardagi tizyapsan bu. Rahmat. Yerda nimaga qush bosadi sen kech bugun bosadi? Ha, onda dishi birakni shamol sholg'irasan bu. Bugun rahmat. Yerda nera tushibdi bahanadan. Sen meni ko'rsa kishiydik nima deb chiqadin bu. Sen jaxsab sho'millar odamlarga yetdi. Ya men uni azalliga shpanidan chiqib sho'mizibdi. Onda bandim suvdan bastiraqman. Rossiyaga o'q atattirishaqman, Enguga. Sho'g'izlar buni hayron qilaman. O'rishin tuk bilmaysan Rossiyaga o'q xabar. Нужно железный дорожный контракт bilimchi. Yaxshi, maqam qara. Sana bir qaraqalpoq so'z aytaman. He. Suvni sirratib boshqa berib o'tmaysan. Endi sirratib berib o'tolmayman-da. Sirratib berib o'tolmayman. Sho'g'izlar yaxshi, imtihon qilamiz, ekzamen qilamiz. Ha, qaraqalpoq so'z aytaman, berib o'tla. Ansatlar bo'lsin. Qo'shqarday ungiz bo'lsin. So'ng berib o'tla. Berib o'tla. Bo'ldi. Berib o'tla. Пусть тот сын будет как баран. Правильно? Sol qo'lingizning rahatini ko'rgaysiz. Пусть тот сын вам покажет кейп. Ahmad, qattiq mujohid tutding bu. He. O kayf emas, kayf bo'ladi. O sen aytayotgan kayf bu boshqa kayf. Просто kayf deb aytding-da. Yaxshi do'stlar. Yaxshi, bir o'tolman qiyinlov so'rab berib, qiyinlov. Qanday qushlar qisning kuni Qoraqalpog'istonda qalqib ketdi? Bir normalniy qiyin bo'lsin-da, qiyin, сложный bo'lsin-da, сложный. O qiyin yo'q, bunda qara. В Qoraqalpog'istonda останутся зимовать 30 ana shahshahli. Вот тарги и чумчухи кептери и многие птицы. Тебя. Yaxshi. Go'zal qizlar ham yigitlar.
Уважаемые господа и не господа. Biz sizlerge şun yüreğimizden bak dileymiz. Мы желаем вас теплым сердцем, бах желаем и дальнейшим умр желаем тоже. Неге күліп жатырсың? Sen görmüşsün gülüvatır. Дұрыстаған мен күліп жатырмын. Kişi ana partiye kısıtmadan kısmını şurasına yaman bu başa gittiğin çıkar ya. Мұңсам кетті. Ne bu işe az? Енді соғыстың қалтасында болғанда енді. Hürmetli abacanlar, gözsal kızlar. Mehriban anacanlar, Siz numaramızın gülüsüz. şаңырағымыздың берекетсіз. Kullasız sizlerge göz yok. Sağ olun. Yüreğimde nege sen kıynadın güzelim. Bu alemge sensiz sığmadım güzelim. Aşkı azabında kaldırdın beni, hicran otlarında jandırdın beni. Zargıyan bulup sağındım seni. Aşkı azabında kaldırdın beni, hicran otlarında jandırdın beni. Zargıyan bulup sağındım seni. Yarım yolda taslap gittin güzelim. Gözlerimde yaşlap gittin güzelim. Seni oylamenen günlerim öter. Akşam gözeldirmey tünlerim öter. Bir sen edin meni baxtlı yeter. Seni oylamenen günlerim öter. Akşam gözeldirmey tünlerim öter. Bir sen edin meni baxtlı yeter.
gülüm Kulağın şaşlarına Tağadı güzel Boyları kıyalı Kızdan basında Bugün 18 yaşında Güzelim şevasın Alar canında Onun kudreti nazında Gizip 18'din Şamen bağların Külüm kağar eslip Yardım didarın Üzüp avşan güller Kışadı barın Güldesti altından Bağadı güzel Boyları kıyalı Kızdan basında Bugün 18 yaşında Güzelim şevasın Alar canında Onun kudreti nazında Boyları kıyalı Kızdan basında Bugün 18 yaşında Güzelim şevasın Alar canında Onun kudreti nazında Boyları Boyları kıyalı Kızdan basında Bugün 18 yaşında Güzelim şevasın Alar canında Onun kudreti nazında Boylarım Азаматы, ау, пақтаға келгенімізге өз неше күн болды? 14 күн 3 сағат 2 минут болды әзір. Азамат, белім үстіп кетейін деп тұрыпты. Сөйткені болсаңыз қиып түседі аз белім. Айтпақшы, Азамат, ана 4-ші курстағы солық бар ғой, Қуаныш деген қара бала ме? Шыланды ме? Ауа, соны яған сені бүгін кеште барып Азамат деген жоранды нақ қойып ораман деді. Жоқ қошамын. Ауа, кеше көзімнен пәженің араңы батыр еді. Қорқпаймын. Ауа қорқпаймын, оны азат жата қояш. Сөйттіңші, айтпақшы, ауқат жемейсіз ба? Қаяқтан ауқат еді, ауқат қазан жоқ келістірізім. Жатайық бұл. Сөйттіңші, ауға свет ояқ демесін мәқтір ғой. Өшпей қалды. Болды өшті. Ауға ұйқылайық дейісі. Ана өзің орныңа барып жатса мен қазан тұра бермей. Білемей сен көрмең бейт болып отырған. Есіктіме потолығыма біреу қағып атыр. Яғау, шибірді қағып атты. Азат, мен қорқып Азат. Азамат! Қау! Азамат, мына ona кәдімгі параллельдік бада Айсараның дауысы ғой. Ой. Айтпақшы, біздерге кеште ізіңнен ауғата бараман деп еді кеште ашып қылман деп. Қалауға келген үйіңше. Ой, қоймай онда. Өзің барып жоқ сен самардай болып шықсың. Өзің барман қарай бен. Айна жоқ бұл жерде ғана. Азат, ешін көрмейді. Ауға, қырау басып тұрман ғой жақсылап көрсесіз бірек.
çatı alma çatı. Bir bu çatı çatı bana. Ne böyle bir kalsın kırın. Tatlı. Kırdı. Vay tasvir kullan şu. Alayım. Doğruyu bulguşum da bulayım. Sivet hayat da Kaynaklama şeyini küçükçe de bulayım. Buraya söyleyin. Hey, Azamat Bey, hey Azamat Bey. Pişik ol, niye ola porta etme. Çok hoş ama ilk gün kırk olacaksın. İşine bir sigara mı? Vay! Vay vay, sivet hayat da İyi tatlı. Ya bunlardan şoşada kurulan bir halatlarlar mı gidiyorlar? Tuğuyucu. Evet şey. Ayağım kırpı değil mi? Ya sinekine ya. Bizi daladı tuğuş. İşte şoşada kurulan bir halatlarlar. Ya? Böyle gelsin. Sen verdirirsin. Ümitti. Vermez de. Cep bitti. Hangi şarkı şarkı şarkı? Ne? Kandır bitti, cep bitti. Sen oynatmışsın ya mıyım? Yok mu? Benim oynatmışsın neyse? Yok. Hayır taşını gidiyor. Nuksarayım da iyi. Yüksürayımda? Allah. Neyse, yüksürayımda değil. Ne? Anam, mahset hücum rak bir pozisyon. Karama. Karadeniz'in şuran bu da ya. Yok yok yok. Komşu baba ben de soruyorum da sor. Gelmişti hortlak bir değişikliği. Aşağı tırıyırıp istiyor oturuyorum mu? Seni korkmayasın beni. Ya? Beni korkmayasın ben. Onun çimiz? Seni korkmayasın beni. Yok korkum acaba ben. Aşağı koş o. Aşağı koş aşağı o. Aşağı koş aşağı. Aşağı lan koş korkak. Korkak mısın sen ne? Ulan bu da arkadaş gibi mi? Aşağı koş aşağı o. Aşağı. Su gibisin sen. Su gibisin. Ha süremezsin hiç korkmayın. Kulbe. Uzak aşağı. Korkasın mı korkmasın mı? Korkma. Lisin giyme sen. Adamın değil mi? Lisin giyme. Adam mı? Lisin. Uzak kattı. Uzak kattı. Onu sen bak. Lisin giyme sana. Azıttım. Azıttın? Lisin. Lisin. Konuşacağım. Ne işin ne? Aynen. Hani bir Ankara hani. Yok Ankara değil mi? Ankara. Musa adım Ankara değil mi? Ankara. Uzak ol. Bunu bilmez Ankara. Anne. Ta yerinde. Kıymetli şey gerçekten. Sıkası da gurüye sürücüsün. Ya aşağı gürül pahalı koydu şaka. Ya şimdi öpmedim. Tak. Aşağı. Tak benim anne sana ne korktun? Hey. Yakındımaz. Tak. Ya Allah. Aşağı. Al. Parat mı yerim şakım beydi? Şakım neydi? 16 kilometre bana. Babalarım batır bolgan, sazlarına bülbül kongan, destur tutup toyun kılgan, mert kalıktın perzendimin, kara kalpak perzendimin. Babam kara ölüp kigin arga atam aman bilir gözlerimi ısık dimin hasselin yüz kalpağın yelsesin kara kalpağın gözlerimi ısık dimin hasselin yüz kalpağın yelsesin kara kalpağın Sesin hasretlerin yüz toprağın şasay versin kara kalpağın Analı hiç çıkma sesin hasretlerin yüz toprağın şasay versin kara kalpağın Kara kalpağın
Medet verirsin anamsan kara kalpağım Tuğulgan makanımsan kara kalpağım Gelişine büyük yesin kara kalpağım Güllenesin yelesin Hastirligin uz toprağım Savunmaysan kara kalpağım Kara kalpağım Medet verirsin anamsan kara kalpağım Tuğulgan makanımsan kara kalpağım Gelişine büyük yesin kara kalpağım Güllenesin yelesin kara kalpağım Medet verirsin anamsan kara kalpağım Tuğulgan makanımsan kara kalpağım Gelişine büyük yesin kara kalpağım Güllenesin yelesin kara kalpağım Kadirli dostlar, sahrayı halk öz bülbülleri menen maqtansa arzıydı. Janға жағымлы хош havası menen ел algısını alığa muyassar bolgan Maqsat Ötemuratov'тың өткен 10 жылдық дөрөдөшүлүгүн тамаша еттик. Халыктын коллоп куатлаулары, калаберсе сиздердин ыкмасбетлери менен дөрөдөшүлүк иштерин эледе дawam ettirет деген үмүттөбүз. Косушубузга Бален Парвозлар деп калабыз. Усман менен Карабалкстанга қызмет көрсеткен артист Михаил Ханде алтын суын сыйлық